Za one dovoljno hrabre prilikom otkrivanja Rima uvijek postoji opcija iznajmljivanja skutera i pridruživanja njihovom ludom prometu, a za one druge tu je uvijek opcija pješke. Rim je za to dosta zahvalna destinacija jer su najpopularnije znamenitosti i stvari u gradu zapravo dosta blizu jedna drugoj. Jedno od svakako popularnih mjesta u gradu je Fontana di Trevi, a ja sam se isto pridružila tradiciji i bacila i svoj novčić za sreću i ostvarivanje želja. Od svih načina na koje pokušavaju zaraditi novce na vama u gradu, meni je svakako bio najdraži onaj u obliku hrane i pića. Rim u svakom slučaju pobjeđuje po broju okusa pice koje vam nude, a fora je i način na koji ju prodaju. Zapravo izaberete od svakog koliko želite, ono može biti stvarno mini neki komadić do velikog i onda vam oni to izvažu i cijena je ovisno o masi pice koju ste uzeli. I to zapravo na taj način prodaju samo u Rimu. Još jedna stvar koja se svakako ne propušta u Rimu je definitivno Vatikan. Uopće sad nevažno jeste li vjernik ili ne, jednostavno Vatikan je sam po sebi dovoljno zanimljiv i fascinantan, a posebno Bazilika Svetog Petra. Kao i u mnogim drugim velikim gradovima, gužva u prometu je i u Rimu navečer znatno manja, no zato gužva kod najpoznatijih znamenitosti u gradu nije manja. Mnoge od njih izgledaju čak i ljepše pod noćnim svjetlima nego preko dana, a s druge strane lokalno stanovništvo se okuplja na najpoznatijim pijacama ili kod nekih fontana i zabavlja se dugo u noć bez obzira koji je dan u tjednu.